Sesingenile sesiphakathi. Ninjani niyaphila bafethu? Sithembe niyaphila. Ngibingelela umphoka Mkhonza. Ngila eMkhondo eWard 14. Njengoba namhlanje zo-15 December 2025 la eWard 14 eMkhondo kunama by-elections, ama-special votes ke namhlanje. Amaqembu epolitiki aphumile azokwamukela abantu abazovota la namhlanje ma-special votes. NgoLwesithathu May 17 kuzobe kungama-open votes lapho kuzobe kuvota khona wonke umuntu. Kodwa ke namhlanje sila for ama-special votes. So ngizosondela ke lapha sikhona ukubona ukuthi obani abakhona la. Wonali nekhansela le-MK Party la councillor candidate le-MK Party ubaba Mnisi. Baba, njani Mr. Mnisi? Statement with the EFF. Okay. Yeah, councillor candidate. So khona ngapha ne? Yeah. All right. Yasibona ucouncillor candidate we-MK Party lo engikhuluma naye obheka lenzansi. Councillor candidate uFortune Mnisi. Njengoba bengichazela manje ukuthi kuzoba ne-joint statement abazosenza be-MK Party ne-EFF, okusho ukuthi khona into ethile abafuna ukuyikhuluma la. Sizothola ke ukuthi yini ngempela le abafuna ukuyisho. Engisola ke kodwa ukuthi njengoba sazi mangama special votes kuba khona ama-issues amaningi abakhona. Sizobona ke ukuthi lana ngabe so far njengoba ku 9:30 nje kuseni so far athina ama-issues abanawo la. Cabanga ukuthi yibo abazosichazela uma senza le interview. Njengoba sibona ke la ngizondlula ngasetafuleni le-ANC. ANC njengoba sibona ke ihleli la. So besilosihamba nje sidlula sibuka ukuthi amapha amaqembu akhona namatafula lawo emi kanjani. Naba ke aba-ANC bahleli la. My comrades, yebo le tafula le-EFF njengoba sibona abahleli balinde ama-voters ukuthi mayefika kube khona yonke into, babheke yonke into. Naye ne-IMSA ikhona la. Njengoba sibabona nabo bakhona. Sanibonani. Yebo. Yeah, so manje size siyofika khona impela station sokuvota. Njengoba kuvotelwa la esikolweni eHarmony Park. Sizothola. Oh. Comrade Lam. Comrade. Uyaphila? Uyaphila comrade. Ha, wangishuthi. Hayi uphakathi. Uyazi ukuthi mawunami ukungibingelela nje icala. Inkomo le. Ngoba sifike itafula le-MK Party ke la. Emathende MK Party. Comrades. Ninjani? Si live la. Si live la ku TikTok. Comrade uyenda. Khamba kahle comrade. No kuhamba kahle kakhulu. So far so good. No kuhamba kahle kakhulu. Engingakusho nje ukuthi abangakafiki ababhalisile ama-special vote abeze bazovota bangavoti nje bavotela i-MKP, bavotela Umkhonto Wesizwe, bavotela uNcamalanga. Uqondile umlayezo. Straight forward. Iwadi siyalithatha nge-18. Yeah. So be celebrate. Ngiyayithanda ke le. Oh, sinano comrade lapho usikhomela.
organizer wethu uhamba no secretary liyaphila ama comrades wami Yasifike eqathatha. yebo madoda sivakashela abantu abakhulu kangaka namhlanje Ashayisa bhaxa. ashayisa bhaxa umlayezo omkhulu esinawo nje yilokuthi Yeah. sithi KZN eMaritzburg sinabo Yeah. nathi ngabe sehlile kodwa sibanjwe yini Yeah. ama by election abaluleke kakhulu abaluleke kakhulu ama-election. ukuthi siwine le ward ngoba siyalithatha lo ward 14 Awubakithi. awuboni ke sithi no organize impela umuntu ophethe ama elections yeah baba organize Yeah. naba abantu bafuna ukuzwa la umlayezo Bantu basekhaya sesifikile. Ufikile la Hala sabakhipha Yaphithizela nje njengoba nibona la sesikhona se-voting station. Ngiyanyela ke manje. Sizele ukuzothatha umkhondo. Umkhondo dala vele wasitshela ukuthi uthande MK. Sabona 2024. Namhlanje sizoshaya istem. Senza sure ukuthi siyawuthatha lo masipala. kumnyama kubovu Obumnyama kubovu. Abantu bashila izolo bokune motorcade. Bonke abantu bebajabulile yonke into bekhombisa ukuthi umasipala lo ayowethu. Noma ngabe kunjani. Siyabona mhlawumbe umlayezo ungathi nje kini comrades kulaba abale eMaritzburg njengamanje ngoba siyathola ukuthi khona abalale khona njengoba sine motion le esifakile ningathini umlayezo kubo sithi kuba baqine idolo this is long overdue in fact yeah angeke uthathele into abantu base KZN they spoke and it must be listened rather than ukuthi lokho sivumela amasela lokho aphumela aya phambili sekuyisikhathi manje sithi baqine idolo iKZN siyathatha siwumkhonto kwakuhle siyabonga kakhulu Abantu base-KZN bakhuluma basho ukuthi bathanda umkhonto bamukwa lento amasela so isikhathi sabo ukuthi ayibuyisele la ibhilonga khona so sithi sima nabo sibanjwe nje nathi amabhayi election la uma ngabe bekunjalo ngabe sikhona eMaritzburg kodwa sithi siyazi ukuthi noma bakhona le bazobuya nalo siyabonga kakhulu siyabonga Moya munye nje ngokuthi KZN noba baphumoya nathi lana sifasa umoya ukuthi siyawina ezisichile nje ukuthi vele besishaya imoto okhethe izolo manje siqinisekise kahle ukuthi vele nala kule 114 uyawina yathatha MK simoya munye nani lena siyawina la amandla amakhombe siyabonga ama comrades jikijela mkhonto jikijela ufuna ya njengoba sesizwileke imlayezo evela kumamembe MK Party la Mkhondo njengoba sinama by elections ma special votes siyabona ukuthi abantu baphumile futhi baseza kusesekuseni so abantu baseza kusekuningi abazokwenza la sizobona ukuthi bangakhi ngempela abantu namhlanje abazovota njengoba ngama special vote funa sigcine siyitholele yo nombolo ukuthi njengoba kuyi15 bangakho abazovota namhlanje inamba eqondile ngokusho kaIC asazi ke ukuthi leyo nombolo siyoyithola namhlanje ngoba kune issue yokuthi uma kunama by elections kuke kube nalento ukuthi amanye ama political party enza ngendlela engekho right uthola ukuthi kuthathwa abantu kwamanye amawadi bazovota ewadini okungelona elapha sazi ke ukuthi lokho engabe kuzokwenzeka yini la uma ukuthi baza Mkhondo ukuthi makwenzeka la kuzodilwa kanjani nesimo esifana naleso njengamanje nje ngisondela lapha estation sokuvota la eHarmony Park combine yes Harmony Park Combined School la kuvotelwa khona ke la eWard 14 namhlanje so just lokho sixoxa namalungu omphakathi siphinde sixoxa nabaholi abakhona laba ama political parties ukuthi kuhamba kanjani wona nje ungaphumi la njoba senza lo msebenzi obaluleke kangaka namhlanje ngibona no-organizer ke ubambile njengamanje eMpumalanga baba Mthabe comrade Lam
le apron. So Licacile. Uyagofa. Uyalibona le Tandele yabona nakuyikhona. Unjani comrade? Kuhle Mhlungane. Siyaphila na. Namhlanje it's a first day yokuvota mhla ka-15 sidila ngama-special vote abeza estation straight abanye kanjalo senza ama-home visit so far so good into beyikhona nje bekuthi i-ANC ibingahloniphanga umthetho ka-IEC yokuthi ngabe kamathende eduze kwe-stage yes emva kwalokho-ke sasesithi asikulungise lokho sekulungile sebasukile bahlehlisa namathende abo kanjalo wabegcolela amathende yes ukhetho nje silaqhubeka silihamba kahle so far so good yeah siwumkhonto wesizwe today sizobe sigwaza kuzobe sekujampa ilanga lakusasa njengoba lizojampa bese kuthi ngomhla ka-17 siyayiqeda silindele nje iwin so mhlawumbe mangabuza nje njengoba kungama-special vote uthi nenza nama-home visits yes so okusho ukuthi njengamanje nje kukhona abaphumile khona abaphumile nemoto ka-IEC esikuba nama-parties onke kanjalo alandela imoto ka-IEC ukuthi bahambe bawongena umuzi nomuzi kulabo abangakhoni ukufinyelela ey'teshini bakwazi ukuthi bavonde ba-exercise ilungelo labo lokuvota but la bakhona abangenayo yangenwa khona nje phansi phezulu lokubangene njalo abantu bayaphuma so far yonke into ihamba kahle kanjalo siyabonga mhlawumbe-ke naku la kunabantu bami labanye basi-live la ku-TikTok bagcwele lapha ePietermaritzburg sikhuluma nje bafuna ukuzwa ukuthi umlayezo uthini ePietermaritzburg kulokho kuyokwenzeka namhlanje sithi siwumkhonto wesizwe vele i-community yakwaZulu Natal yavotela umkhonto wesizwe ngokuningi namhlanje kumele ukuthi kwenzeke ubulungiswa eNingizimu Afrika kumphakathi wakwaZulu Natal kumele ukuthi i-MK kube no-premier we-MK kube nabo-MEC be-MK ngoba abantu bakwaZulu Natal bathembela ku-MK last year ngo-2024 May 29 njengoba kunemashi lapha i-DA yenza imashi esuka lapha e-UNISA ibheke legislature kanjalo ne-IFP kanjalo ne-MK khona lapha mhlawumbe ungathini endabeni nje umlayezo lokho ukuthi abelungu bazochemanana nenkatha bazochema nenkatha abelungu ngoba vele ubudlelwane babo budala kakhulu sonke lesikhathi kanjalo bekulokhu kahle hlena kuyiyo ilona inkatha evikela umbuso wabelungu abantu abamnyama bayebalwa nombuso wabelungu awugqilaza abantu abamnyama kodwa inkatha ngaso sonke isikhathi ichema nomlungu yabelungu inkatha akusithusi nakancane ukuthi ilona inkatha ithwina ne-DA ukuphikisana nelungelo ela-exercisewa ngabantu ngo-2024 okusho nje abantu be-MK mabechukuluzwa laphayana ungathini umlayezo mabechukuluzwa kumele ukuthi kahle hlena bangabathinti ngezandla kodwa benze okufanelekile ngaphakathi laphayana echamber ku-legislature emva kwalokho bavote out inkatha ne-DA sho namhla siyolala kuyindaba ezinhle i-KZN isezandleni ezifanele noma kanjani sifuna upremier kube we-MK o-MEC babe be-MK bathathe konke bahambe baphume nabelungu babo hayi kezwakala comrade siyabonga kakhulu comrade uNjabulo Mthabela ubambe njengo-organizer njengamanje eMpumalanga kwimkhonto yesizwe party so kukhona-ke la esikolweni njengoba sibona esikolo eHarmon Park lapho khona kuvotwa khona namhlanje njengoba sibona abantu bayangena bayovota niyaphila bafethu so far masibheka umsindo awukho kusahamba kahle ngendlela engibuka ngayo okusho ukuthi njengamanje into mhlambe esizoyizama ukuyithola ukuthi sithole le media statement ezokwenziwa i-EFF joint statement ezokwenziwa i-EFF ne-MK party ngokusho kuka-councillor candidate we-MK party ubaba uFortune Mnisi njengamanje nje ngibheka ngakhona okuyozama ukuthola ukuthi bangakhona nokusenzela le statement bese sithi-ke ukuphuma kancane la ku-live after sebenze leso statement siphinde sibuye ku-round 2
mhlambe later ukuze ukuthi kuhamba kanje. Hawu siyaphila njani, siyabonga mfowethu, siyabonga mfowethu. So injalo indaba. Ma comrade la ehlaya enyuka jobuzwa nje nami bafuna ungipha ama snacks abe ANC ukusho wona ukuthi banomusa namhlanje. Ama comrade anomusa kabi namhlanje. Comrade saphela mfowethu. Ama comrade anomusa kabi namhlanje. Afuna nokusipha izinto za free. Angeke sibulawe indlala namhlanje. Niyaphila kodwa? Siyaphila. Ubonge. Yini ufuna ukuphawula yini? Oh. All right. Yeah, so asibona abantu bakhululekile. Yazi ingubo itholakala mahala mntaka. Bazitholakala mahala namhlanje. Viyayinqwa. Ake. Akusho umntaka uthola nengubo ke. Johannes kuthiwa neingubo ziyatholakala namhlanje mahala mangabe singena ingubo nje namhla siyolala sineingubo. Kuyanikelwa nangeingubo la ku-ANC. Ufuna ukuthi umuntu ahamba saphethe ingubo namhlanje. Sizwe ukuthi injani ingubo yokuphiwa. Yes. Siyothola ke manje abaholi be-EFF ne-MK benze le joint statement abasithembise yona, and then we'll take it from there ke sithi kuma la ku live after leso statement abazosenza. Okay, zama ukuthola njalo ukuthi bangakuphi. Right, ngoba angibaboni la ngicabanga ukuthi ngizoke ngethi ukuvala live ke manje. Ngizobuya ku round 2 noma sengibatholile senza leso statement okwamanje. Ngazi ukuthi base busy ngezinye izinto. Ngiyabonga ke babukeli. Sobuya ngo round 2 sesenza i-media statement esivela ku EFF ne-MK party. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Kusemkhondo la. Lapha kusemkhondo eMpumalanga province eWard 14. Ama by elections namhlanje, ama special votes to be specific. Ama special votes namhlanje la eMkhondo eWard 14. Kulaba ababuza ukuthi kukuphi la. Kusemkhondo la. Sinama by elections namhlanje, ama special vote. And then ngolesithathu nge-17 ama open vote. Yobe kuvota wonke umuntu ke khona. Sesishayela isipikili sokugcina ukuthi na kanjani le ward leli libe sezandleni zomkhonto wesizwe party. Amaqembu njengoba sengichazile akhe angenele lokhetho i-ANC, i-EFF ne-AIMSA. Okuyini AIMSA i-movement la la kuhlangana khona ama independent candidates. Yiwo ke akhona lana lamaqembu engikhuluma ngawo. So buya ke sesenzisa i-statement lesengikhulume ngaso, i-joint statement ezokwenziwa i-EFF ne-MK. Yebo lapho. Yeah, siyabonga kakhulu ke bafethu. So buya sesenza le statement. Thank you so much.